de los Martires, alcalde sa kusina, the best sound trip, urulay food trip, chika, Toramax, asin iba pa, alcalde sa kusina, kompletos recados, kaya let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa alcalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Dance on a little girl in the arms of someone new. As you dance, as you twirl, my heart it dances with you. Dance on a little girl. Tell me what I've done wrong. Why should he hold you tight while they're playing our song? Oh, I am watching you. Oh, it cannot be. While I am watching you, I'm wishing it were me. Dance on, little girl. Tell me, why did we part? Dance on, little girl. Dance out of my heart. Oh, I am watching you. Oh, it cannot be. While I am watching you, I'm wishing, I'm hoping it were me. Go ahead and dance, little girl. Tell me, why did we part? Dance on, little girl. Dance out of my heart. Oh, look at you, there you go, silly girl. Yes, I know that you're wrong, because you know that you're wrong. Kumusta? Good morning. Ini naman po ang programang Alkalde sa Kusina, Bert de los Martires, sa tuyang pinagbuksan sa pagikan kantang Dance Little Girl ni Paul Anka. Kang kami mga aki pa, sabi kan tugang kong sunod sa kuya, si Nene, ang pangalan niya Virgie. Half time kasi ang buhay, yaon siya sa Europe, dumas sa Germany, garong bako ng taganagang hiro-hiro. Pambira, ano? Ay kabang anak kan sayang edad, dumana siya nagdakula, kaya kan magbalik sa muya, garong naninibago na sa naga. Ay kang kami mga aki pa, ito matuninong na maray ang tugang kong iyan. Minsan nagkaigwayan ng paghanga sa mga parakanta, mga foreigner, ang talagang napili niya ining si Paul Anka. Malat na nakakuha ng retrato ni Paul Angkang hubin pa pagkagwapo, prasaray. Ngunyan, kan minsan nag-ulay-ulay kami sa pagining Skype, tayaw siya duman. Ay mas totoo pa siya kang buhay ni Paul Anka. Nya ko si Paul Anka taga Canada. Ay day nga niya, iyo nga sa Canada. Pero ngayon magurang niya mga Lebanese. Ay mas totoo pa sa kuya. Ano yung ako tara mo? Ay palibasang niya aki pa ngaya ako, idol ko na si Paul Anka. Kaya pigparabasa sa kungayan istorya ni Paul Anka. Ang mga aki niyang German na mga babae, sarong soltero, tulong babae, nagngangalas. Ngaya, mami, kamong mga Pilipina, aron kaya, grabe nga kamo maghanga as artista. Samantalang kaming mga German, naros debistado ang mga artista. Sabi naman ni Hermana sa mga akin niya, iyo ngaya, taka mo ngayong mga German, daog kamo kan mga Pilipina, kan mga Pilipino. Ang Pilipino, nga babo lang yung kaugmahan, mga artista lang yan, happy na, maugmana, digding niya, ngururot ang tao. Ay, dahil nga inindo aram ko siya mga sikat na singer, hilinga nga ya, palabanon mo nga mga German saka mga Pinay sa beauty contest. Yung baga ano,
pag mga Miss Universe na yan, nangangawat ng Pilipina, ang Germany di pa nasasambitan. Tado man kaya din nga mga babae, pimingyang seryoso kung namuda garupig paparurutangan, although magagayon, ano? Samantalang ang Pilipina nga, pirming nakangirit. Medyo di malas lang talaga ta si Rabia Mateo, di nakaiba. Pero never kita na magbasol sa iya, ay ano man kung ang surti mo, abot lang dyan. Si Rabia Mateo, na nakalaog lang sa top 20, pagkatapos dahil na siya nakaiba sa top 10, top 5, syempre, ay ano magiginibuta ko dahil masya sunwerte. Ayan. Kaya ngunyan aldaw kita nin Martes, Fetsa 18, kan Mayo, ay pabutan taning birthday greetings sa mga may birthday ngunyan. Happy birthday. Ano ning sabi kaning nagyatig sa tuya. Tagadigdi lang kami nga Papa Bert. Parati mo man kaming kumusta sa Piña Francia. Digdi sa San Jose, Piña Francia. Pag naglalakaw po kami digdi, busis mo ang samuyang nadadangog ang mga OKFM, kadakol po nagantabay sa imo digdi. Igwa digdi nagruluto maning gulay, panira. Lalong-lalo na kung igwa ning face-to-face. Ini pong lugar mi ang San Jose sa Piña Francia. Kadakol-dakol yung mga estudyante, pero ngunyan nakakamiss dahil may po ning face-to-face classes. Ay kaya may face-to-face ang Piña Francia, kadakuling eskwela, kadakuling mga nagluluto, di ka na magpaparaluto sa harong. Kaya digdi kami ngunya nagluluto kami ng panira. Yawan kami sa pamilyang Torres. Pagkatapos griton mo man si Evangeline, si Rene na nag-antabay sa imo ngunya na Papa Bert, na kami ngunya nagluluto ning syempre pritos na sira na sa tiyan igwan ning ketchup. Yan. Ang pritos masarap kaya kung may sinabawan, lalong-lalo na kung may kusido, ngunyan na panahon. Pagkatapos sa tubangan mi Papa Bert, igwan yung naghalo-halo. Barato lang, may 10, may 20. Ang 20 kadakol ning ubi. Pag 10, dikit ang ubi, igwa lang ni mga rinunot na batag. Ayan, kuyan, ang halo-halo ni mga Pilipino, ni mga Bicolano. Day-day yan ipapadaog, sabi ka mga amigo ta dumas sa LA, malon nga ang halo-halo digdi, pero daw nga kan mga Jason sa nga dyan. Ibang nga magtimplan mga Pilipino, mga Bicolano, masiramon nga mag-halo-halo, daw nga mga taga Los Angeles, dumas sa California. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. 'Cause I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away.
I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker, he's a bird. But when he jokes my honey, he's a dog. He's joking, ain't so funny, what a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby, he's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. He sings the sweetest love song ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me he's just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly away and puppet up my baby, he's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. Johnny kissed a teacher, he's a bird. He tiptoed up to reach her, he's a bird. Well, he's a teacher's pet now, he's a dog. What he wants he can get now, what a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby, he's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. He's a bird, he's a dog. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Yeah. You can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. One for the money, two for the show. You get ready now, go cat go, but don't step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Blue suede shoe, blue suede shoe, yeah. Blue suede shoe, baby. Blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Ini mga kantang araw kanin ni Elvis, garo huna mo pigraralapag ano, garo huna mo may baralbagan. Mga pampukunin ko yan, tinutong ka, ayan. Blue Suede Shoes ni Elvis Presley.
May nag-text sa tuya, natatandaan mo, Papa Bert, ang Elegant Fashion and Business Academy sa Naga. Ayo, kundi ko napapasala dyan yang sa may gate kang UNC. Garo tahian yan, ay garo eskwela ning pagtahi garo yan. Kami po naggraduar ka mga, si Lola po naggraduar kang 60s. Ang sabi ni Lola, igula siya katong mga kagubay na gusto niyang makumusta na best friend niya pero dain niya na maaramang kung kumusta na, kung yaon pa, kung ano na. Si Basilisa na taga Manggayawan na iyo po ang samuyang number 1 na matibay na sastre yung pagtahi. Kang maggraduar da sinda Lola dyan sa Elegant Fashion and Business Academy, iyo po dato ang pinakamatibay magtahi si Basilisa na taga Manggayawan. Kaya kung nagdadanguda ito, kung si Say po na nag-aram dyan na nagtapos sa Elegant Fashion, sana da pagtapos na po ang inaapod na pandemya, magkigwaman lang kamo ning reunion, magkurumustahan, maski nga ni sinasabing mga lula na o lulo, medyo makukulog na mga bitis, mga buko-buko, ano daw kung magkahirlingan man lamang. Kaya nagantabay pala ining sa tuya ang unyan si Nanette, na sayadang lula, nagantabay, ikumusta da si mga kaklase niya sa Elegant Fashion and Business Academy, lalong-lalo na si Basilisa. Kaya kung nagantabay ka dyan, Lula Silay, Lula Lisa o Basilisa, ano po, nag-eskwela ka dyan sa Elegant Fashion? O baka iyo mananggad, pero nagsasabi na, ano yan lingaw na ko hindi ko na magkatarandaan yan Ay, basi ikabagang yan, Lula, nag-eskwela ka dyan, pinaganap ka na kang klase mo, arin yan, sa inyan na lugar nini. Hindi ko na matandaan yan. Makulog na ang tuhod ko. Ay masakit ko na na kayan. Day na matandaan si mga nakaaging panahon. Born in the heat of the desert, my mother died giving me life, deprived of the love of a father, blamed for the loss of his wife. You know, Lord, I've been in prison for something that I've never done. It's been one hill after another, but I climbed them all one by one. Sir Ipala's Music Collection. My woman got tired of the hardships, tired of the grief from the strife, so tired of working for nothing, tired of being my wife.
She took my one ray of sunshine. She took my pride and my joy. She took my reason for living. She took my small baby boy. So this time, Lord, you gave me a mountain, I may never climb. And it isn't a hill any longer. You gave me a mountain this time. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopaspores sa talampakan, nakaturog na ako asin maBiopaspores sa presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, maBiopaspores sa nakamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-674-49-613. Ngunya na panahon pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, abasol na ang iyong problema. Sagot ka ng Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa
Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. An sa tuyang oras sa ngunyan na 8 minutos makagi po ang alas 11 an oras sa tuyan sa Karambot kan Cabral Bicolandia Supermart sirimang kang DMSQ Original na Master Square Cibros ang CBS Quick Save. Nagbuburukasan na pala ang CBS Quick Save, ang bagong branch sa may tubangang kang Film Life, yung bagong building dyan. Pagkatapos ang CBS Convenience Store, dyan sa may General Luna, ang mga CBS Express, asiman ang Stabilo Lending Corporation. Lalong-lalo na dyan sa Cibros, sa Diversion Road, kumusta na lang kamo dyan? Ay sabi pa lang kaning mga ay kulibat ko balik kita lumas sa Miss Universe pageant nakasanayan na kan mga Pilipino na parating kaibanan sa mga nanggagana, mga runner up, Miss Universe, top 5, top 10, yun po ang Philippines. Kailang kasudma, ito pong ika-69th Miss Universe na binalian ni Rabia Mateo, taga Iloilo, ay di siya sinuwerte. Pero nakaiba siya sa top 10. Pag abot na lumas sa top 15, top 10, nawara na po ang Pilipinas. Ang maganda man na sinabi, yun na siya manggiraray niya ang star kan mga Pilipino. Yan dapat. Ang mga arukani pong Pilipina na nagbabali sa beauty pageant, grabe man ang sakripisyo kayan. Dahil na napapaturog, ta siyempre pinagre-representar niya sa tuyang nasyon. Pagkatapos kundi manggana, ay nagmamundo man yan, nagiribi man yan, pati ang sayang pamilya. Kaya kita man ng mga Pilipino, never nanggad na kita magbasol nga na inimakya nga. Sarap man nga lakawhay. Dapat day kayan, pasalamatan ta siya ta nagsakripisyo, kundi anong magiginibutat ta day siya sinuwerte. Pero igwaning mga yung mga beauty titles ng mga Pilipina, nagkanya-kanyang analysis. Kada kang nag-umaw, magayon niya siya. Hindi niya ang Pilipinang ini magayon, si Rabia Mateo. Pero kung nagsabi na, sabi niya, ako kaya nga observation ko, may kadikit nga yung nervyos siya, pero pinag-nervyos po dang maray. Nailing sa lalawgon ni Rabia Mateo. Nagkaroon kanya na sa stage, siyempre, ang training ken mag-smile. Ining mga contestants sa beauty pageant, ang training po kayo sa smile, grabe. Nagtatarakig-takig na pisngi kayan, maski pinipirit mong magngirit ka. Yung mga nakatirindog sa stage sa mga kandidata, siya nakaburukan, nakangirisi yan. Bawal yan magngurot. Pag nailing ka dyan nagngurot kang judge, grabing mare ang deduction mo. Ay iningaya ko yan bakalon nga ngirit ka niyo. Ay ang judge masisiri, lalong-lalo na kung ang judge babae. Pag nailingan ka dyan nagngurot, masabi niyan, bakalon nga ang ngirit nga kang babaeng inay. Hindi kung niyo bubutuan. Pero kung pirmi ka sana nakangirit, yan. Ay nailing man talaga doon, pirmi siya nakangirit, kaya lang nahiling po sa mata niya, nagkaroon may halong garutong pagngalas, o bagaman may nervyos. Palibasa hubin pa. Kung pinag-nervyos, makang magiginibot, yaw na yan sa tao. Hindi mo man pag kita baga maski ready ka na. Ay kami nga aning mga taga-radyo na, ako 1981 pa sa radyo, ang nagimatnan ko na po mikropono. Yan mga mikropono yan, ay pag sabi ko, ano man na bagay pag may mikropono, laban ako. Kami pong mga taga-radyo, ay sanay kami sa public speaking. Araw kaning nagpuprograma ka. Maanda po kaming kabakayan. Pero di ka mo matubod pag ako nag-MC. Pag ako nagtatarong na sa stage, dyan sa Plaza Quezon, sa mga graduation, mga pirang segundo kayan o minuto, igwa ko ning inapon na kaba, may nervyos. Kaya lang, arami na ang nervyos na yan, primero lang yan.
pag nagbuka na niya ako ang samuyang nguso dyan, nagtaram na kami, ay nawawala na lang yan, pangirit-ngirit na lang yan. Yan ang mga taga-radyo. Lalong-lalo na pag mina-MC, talagang pinagninervyos man. Pero pag nagtataram na, ama na. Kaya, yan sinabing pasanayan. Kaya sabi duman, si Miss Philippines nga, garo nga may kadikit na nervyos. Nari sa garo kan mga judges. Pagkatapos, igwaman ng mga nag-comment, inimanda kayang mga mahilig sa social media na mga Pilipinong purlok-pulok na, grabe po daan mga kuyan, ang mga bulada sa social media ng Pilipina ngayon, si Rabia, Mateo, Matibay, magayon nga ang lakaw niya, ang lalagon niya, kung ano-ano. Pagkatapos, si mga nagdaralan duman pala, maski may, kuyan, agaro may physical distancing lang, talagang nagdaralan ang mga tao duman. Kada luwas da sa stage ni Miss Philippines, grabe ang urupakan, grabe ang kururahaw. Ay kumisa naturalisa na sa judge na nasusuya-suya, ano naman yan eh. Kada paglos nga kang kandidata kang Philippines, nakakarampag pati, nagkakukururahaw. Maray nga kaniyo, igilid ta ngayon eh. Oh. Iginilid. Kung minsan nasuya na si judge, nagre-rehibok na kan mga Pinoy nga inay. Baka yun daton daylan, ay natunlagan si Mateo o kay Rahman. Kaya kung nasusubran naman kaya ng sabi nga kaya pagpurlok-pulok, nagirumduman ko pati ay, nag-judge ako sa Miss Partido. Ang Miss Partido pa dyan, ginigibo po yan, garo, di ko maaraman ngunyan, kunya, umpen ngunyan, kada fiesta kadto sa Goa, tagaro programa yung kang Goa, nag-judge ako duman, kaibanan ko ini si dating Vice Governor Ato Peña, magkataid kami, ay magagayon sa mga kandidata. In fact, kadak na senda mga kung bakong estudyante sa partido colleges, sa Naga, and sa Manila, ay mga magagayon. Naka-swimsuit man pati. Mga English speaking. Ay siyempre ang mga kandidata, igay ng mga alalay na mga bading, si mga choreographer. Purlok-pulok na duman sa ibabakan stage. Saka si nangyari kay ito, di ko ba ganing inapo na computer, sinagko-compute kan mga score. Ay di man lamang pigkudalan, hiling-hiling kan mga bakla si pagko-compute. Nahiling kung si Senang gagana, kung anong score mo sa sa gown, sa swimsuit competition, nahiling. Pagkatapos si score mo overall, nahiling kay itong mga bakla, tiripon. Pagkatapos may nakahiling, ning garo hababa si score kang kandidata niya, ay takuminuraw yan duman sa giligang stage. Hoy, pikurawa si kandidata niya. Hoy, sabi mo katong kandidata, ano? Bumaba ka na dyan, luto na ngayon luto, nahiling ko ngayon score. Pipaparbabaan kang niya katong babaeng ito ho. Araw kaya nagkuraw duman, di buminaba si kandidata. Walk out. Surunudan na yan. O, iyo to ang kuya niya ko. Iniman niya akong ibang mga choreographer, iyo man yung nakakaraot. Ay palibasa man kasi nagkukumpute kang score. Pigpaparpailing duman sa mga kababaklaan kanahiling na ababasis ko ng kandidata niya. Hoy, bumaba ka na dyan, luto. Sa katinatog na magkaway, garo itong huna mo, sagwan. Garo, ang apod kyan, timon. Garo timon. Ang pagkakaway mo ngayon, itong garo sa timon. Ay, pagkatapos kawali ko ito si Vice Governor Ato Peña, nahiling mo na yan. Ang nakapagulo niya ako digdi sa partido pa dyan, ini niya ako mga kababaklaan na inyo. Pero mong kurawan mo ang kandidata mo, bumaba ka na dyan, taluto nga niluto. Natatandaan ko yan. Sinanggana pati duman na runner-up, nagi kong amiga, teacher na ngunyan. Gusto kong i-mention si Michelle Eduarte, na sa kuno niya matinidupan sa iyang kagayunan. Michelle Eduarte. Oh,
sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere, and the dancing girls swinging to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market, you can hear ladies cry out while on their heads they bear. I can rice, salt, fish and nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Aram mo, Papa Bert, kung haran nilang an studio nindo digdi sa Samuyang Harong sa Del Rosario, Naga City, siguro dinaranta ka na dyan ng sarong platitong takop-takop na kan pinaggisang samsam kang kuyan. Samsam kaning siradang tuna. Tayan po ang sa kuyang expertise sa pagluto. Ginisa kaya na samsam. Ang samsam po, itong gartulak, itong garo, yan daghan, ay masiramon man ng gadyan, o ina po na belly, tuna belly. Ay sa mga restaurants, digdi sa magsaysay, mal yan. Anong yung order mo? Aram mo, kung naglalawag ka sa mga sikat na restaurant sa Naga, ay kay Pon, may kadikit ka man na arte. Ang buhay nin tao, ang kaugman kung igwaning kulor. Itong inapod na may kadikit na arte sa imong buhay, bako itong tuog na garo ka na sa naman, garo napakaseryoso mo naman na maray. At pobre ka na, pigpaparpaili mo pang pobreyong ka.
At kuyang ka na, maka ng kwarta, big pa, parpailing mo makang kwarta. Kaya kung minsan pag nagraralaw kami sa mga restaurant, mga sikat digdi sa Naga, kung minsan may meeting, may grupo man kami, ay magpurbar kang magtuko dyan, may mga long table dyan, na kung minsan may limo mga Chinese, mayayaman, risa mo, mga order ka yan, bigyan mo anya kami ng ano dyan, mga 3 crispy pata. Pagkatapos fried chicken, yung meron ba kayo dyan butter? Buttered chicken? Igwa po. Bigyan mo kami ng 4 niyan. Kahit 5 lang kami, damihan mo. Mga ice cream pa, lagyan mo, marami. Pagkatapos kung ano-ano pang order. Garo na padangugang ka, mga mamalon, ano. Pagka mo naman, maski ba ko ka man nga ni magastos, gibon mo man makulor ang sa imong buhay. Paminsan-minsan, sa buhay mo may kadikit ka man na RTO, kung sa babae nga may kadikit pang gitil. Kung sa taga-radyo, maduros. Ini nga announcer nga, ini maduros nga niya. Dapat pag announcer ka, medyo maduros ka, mahambog. Takuma ka naman lang kakulor-kulor ang buhay mo, announcer kang tuog. Ining announcer nga ini, malam makasiram-siram dangugon. Maray pang nga si Kweno, garong nga, aram mo daw nga announcer na yan ang pigdadang utang nga yan, nagluluto-luto, garong nga, mambugon, pero nga, mariman. O may kadikit manggiraray na hambog, may kadikit na kulor ang buhay. Kaya pag nagraralaw kami sa mga restaurant, ako napasalimang ko. Meron ba kayo dyan yung tuna belly? Pag nadawin ang kataraid mo, kuyan nga niya, siguro nga bagong abot ni Haling Amerika, tuna belly, pagkatapos kung ano pa dyan. Isa naman yan. Pero pag kung madawin ko tanida si sunod na order, remate, pagkatapos nga may ubos kamuti ka mo dyan, sinabawan. Isa naman pala itong aram, tuna belly sa naman pala ng aram, kadikit na arte na abot sabihin, mamaluan ka man lamang na milyonaryo, maski pirang minutos, kan sa imong buhay. Good morning, Papa Bird, pakiplay kang Amor, dahil man nagsabi kang pangaran, parating kong nailing sa messenger ko ang lalagong kang magayunong kong amiga na si Maria. Pag nag-a-appear ang araw mo baga kaya sa messenger, pag may message sa mo, nag-a-appear. Ang abot sabihin kaya, under notification. Ay pag nag-a-appear siya dyan, naugma ako, tanya ko, ini ang amiga kong naggayuna, si Maria. Pagkatapos, sarap pa dyan, si Cielo. Pag nag-a-appear na yan, ang hangos ko, paspas na. Kaya ako, gagayo na kanihay. Si Cyril, kadakol. Pag nag-a-appear na, garo ako namumuot. Nagirumduman ko pati, itong kuyan. Kang ako, itong hubin pa akong announcer sa DWRN. Hubin pa ako. Itong kakuyani kong announcer pa lang, siguro nasa line of 30s pa lang ako ito. Ay, gwa kami katuning palibasa katong panahon na ito, mayo panggayo katuning FM. Ang AM kadto iyo ang sikat na radyo and maluyang pa kato ang TV. Kaya ang mga announcer kato sa AM, garo iyo man ang namamayagpag. Igwa man ako ning fans club, igwa ako ning mga tagahanga, mga listeners ko. Dahil ko nasabihan ang pangaran katong pardangog kong maray na sagur mo niyan, tanda ko sa iyong pangaran. In fact, baka nga inagdadong siya dyan sa may P. Santos. Nagkaigo ito ning ugali. Dahil naging very close sa muya, pati nga ni Kihil de la Cruz, nagkigo siyang ugali na inaarog niya ang buhay ni mga taga Paris. Inaarog niya ang buhay ng mga taga New York. Siguro nadadala niya sa pelikula na kapag nasasabatan ang amigo niyang lalaki, ang biso-biso niya, bakong basta biso-biso, ito bagang garo nagigreet ka, na imbis na biso-biso baga, chick-to-chick na inapod. Ang sa iya, haduk talaga. Pigado kan ang pisngimi kayan. Nagabot na sa puntong, medyo ako napapagal-pagal naman, tagaro, may nakakahiriling ng, Oraldo, may nagpaparhadok sa kuya. Ay sa katakon, igwaman akong pigpapasikatan na chicks. Ay di, gaba na si record ko. Ay, gwa ka na pala niyang atabs dyan. Ay sa kata, ito garo, dardamulago ng itsura ka to. Ay di raot na. Nailing ko na yung girlfriend ni Papa Bert. Garo pala niya anayon. O di, raot na ko. Kaya medyo pigsasaway-saway ko, di ko nasasaway, siguro sa paghangas ako, gusto niya akong pagparhadukan.
Pigsasaran ko ng pintuan katukan studio niya ako maalaw niyan, isara niya ako nindo yan. Ay nadiskubre si pintuan sa likuran mi. Taan na studio ka to, may pintuan, nabuksan. Una ko day na makakalaugay. Naaraman ko na lang, may nagduo na sa abaga ko, naghadok na naman sa pisngi. Eh sa kata nagtataram ako. Sabi ko, akong magiginibo ka ni. Isinumbong ko ki Mrs. Niya ako, armo daw darling. Baka may makaabot sa mong istorya na may nagpaparahadok sa ko, baka ako isumpa mo. Di nag-iba man sa estasyon si Mrs. Itinugdo kang karibanan ni technician, iyon na ngayon ang paparahadok ngayon. Naglaog. Tanganing, wise man to, tanganing day siya anggutan kang Mrs. ko, kunwari, ki Mrs. mahadok man siya. Ay, ikaw pala si ate? Kang agum pala ni Kuya Bert. Ay, ate ako siya, kumusta ka ate? Nagpurbar adukta ay mapurbar makugos ki Mrs. na mahadok. Pigiling ko, siniko na tulos ni Mrs. sa tagiliran, nag-aroy-aroy pati ay. Dayan paradok-adok yan. Dayan ko yan to niya. Ang babae baga, anggot paghadukan ng kapwa babae. Pigiling ko sisiko, itinira naman sa tagiliran. Nag-aaray-aray pati sa gilid ay. Aray ko nga. O, yung mga istorya kan mga araw kayan. Pero, kung nagkataon, ang nagkikisay mo, siyempre announcer ka, adukan ka, pagka gayon-gayon, di ko masumbong kay Mrs., bala pang mag-targoan na lang niya, mayong nagduduman sa kuya. Mga lalaki niya ako naman. Pag magayon, ugma-ugmahon ang pagmati mo kayan, garo kang nasa kalangitan, garo kang nasa kamurawayan, harayo sa purgatorio. Purting mare ang buhay. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no loving arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing that it's cloudy above. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from crying. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing that it's cloudy above. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without
Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Cervix ay lagi ko nalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananapit po na aking balatang. Halos hindi po ako makatayo, makaupo. Siguro po mga kurang-kurang po 1 year po. Ang laro na sa pong bananakit. Ay tagang pagtik po sa cervix agad po ng Rice Coffee. 4 na ano po lang po, naranasan po agad po. Na po tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rice Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, serve Babareta. Ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labanan mo. Serve Bareta, mami ang kapartner mo. Laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, serve Babareta, ang wais choice. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kanyo po, hindi po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtataas rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Sa tuwing oras, 40 minutos, makagyang alas 11, sabi ni dating Kapitana Mayet Abucar, good morning. Gritundan mga
Parantabay si Ador Abad, Noli Minyon, as yung mga tagadigdi sa Baliwag Viejo, Minalabak, sabi ni dating Kapitana Mayet Abucar. Pakiplayman, kang kanta ni Walter Navarro, aliang ki Paulo kan Concepcion, Naga City. Good morning, ang Bersuela family sa Purikot, Mambulo, Libmanan, Sigari, perming naka-tune in. Patugtugon po ang What a Wonderful World, sabi ni Andy Culambo kan DPWH. Kumusta na lang kamo dyan? Asin man, Papa Bert, Marina Aga, pa-shout out man po kami sa Bagong Bayan Norte, Vilo, Emi, Samara, Nika. Salamat po. Good morning, Papa Bert. Pakiplay man kang Amor by Julio Iglesias. Hi, Papa Bert. Pakigrit man kami digdi sa Samong Kakanan sa Bacolod Street, Jimenez Park. Pakipatugtog man po kang We All Fall in Love Sometimes from Lourdes. Igwa kung kukumustahon dyan na ang family Santilises dyan sa Jimenez. Kumusta na lang kamo dyan, ang Santilises family. Good morning, sir. Tanong ko lang, hanggang kailan po ang pagkuha ng national ID? Wala po ba itong deadline? Ako si Eli of sa taga Concepcion Grande. So far may maning deadline yan. Tagaro kadakot pang Pilipino na pa nakakapag-decide. Pero di ka magpara isikan deadline. Dapat pirmi kang ikang mainot. Di mo na pag-aramon ko na rin ang deadline. Kung pwede sa agad, dumalagang ka na. Halion ang inabot naman niya na habit. Pag igwaning sarong transaksyon na magigibumuan lang, di na magalat ko na rin ang deadline kayan. Kung magigibumungon yan, magdumang ka na. Uy, si Melvin, ang sa kuyang classmate sa elementary, pinaglinigan sa muyang aircon na kasulma, ay salamat na lang kay Melvin Buena, pati na sa imong pamilya, sa imong misis. Si Teddy Dominguez, mayad na aldaw da amigo. Armo, Teddy, pagpaparabalik-balikan ako ni Ernie Cledera. Dulutang ka ning sunata sa tiyanta, kada padangato niya ang kababayan dumasa Manggugun, Lagunoy, via Tamban, Tinambak. Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being started, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps. Quizás, quizás,
Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. The time is right, we have tonight to spend together. Amor, amor, amor. And who can say if from today we'll stay forever? Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Whoa! Ang sa tuyang oras ngunyan 12 minutos antes mag alas 12. Pag alas 12 ang pagbabaret ng alas 12 kita manggiraray mag-iribanan. Pabutang ko pala ng maugmang pagantabay dahil nakakalingaw dyan sa Medrano Eatery si Virgie, si Maki, si Linda, si hermano niya pa. Si Riman, si Digdiman sa Raul Villamor, good morning na lang. Sa imo dyan sa Villamor sa E3. Pati naman si mga parantabay ta dyan. Sa Kalabanga pa na si Kuya Jimmy and Ate Sena del Puerto. Kumusta na lang? Pati na kiya Judge sa Fronying Maristela. Pinagagad man iniyo para da ki Teddy Dominguez, sabi ni Ernie Cledera. When the days of wine are gone and all the nights are long, then all my thoughts run on to you. When the lonely silence calls, when I walk through empty halls, then all my thoughts run on to you. When they linger for a while, you come and touch me with your tender smile. And when your love was all my world,
my days, my life you were, then all the songs were songs of you. I tasted well of sweet success. Nothing touched me that was second best. Oh, but then I turned and you were gone to someone else's song, and now I'm going back to when I loved you now and then. When the story now is told and all my love unfolds, I've lost my very soul to you. Your love was written in the sky, but at the time I never looked so high, my darling. When will you come back to me? Release me, set me free. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with those teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know, I hate to think that someone could have hurt someone like you, and if I was him, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Saw you in the corner from the moment I walked in, saw your lonely face across the room. No, I won't forget you and the way it could have been. Why'd you have to leave so soon? You know, I hate to think there's someone you loved instead of me, 'cause at times like this I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while.
shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lubod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check.
Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the Registrar's Office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pagadiban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikulan, maging sa enterong kinaaban. Serving